Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale iyurengia na wigo ekogokie liso yao chingagi ogoswasa kurigiriya amabati aiga ntobwate etime tembo abuwe bago kolemirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye chugo kwarigania na wigo cho tebeliye kende gensi uraganie bago tebeliye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuari ye chikala ao na wigo ayuwiga bwata chi Proval net gauges ao unamono babwata nomo corrugated na wigo box corrugated asimigo babwata Boomerang ayuari aye chigech emengetato asama mabati aliaje chigech emerongibire na isaro nesato babwata tile Provals alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na wigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo Web Design babwate ligani gabwate chikala bunabono lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na wigo na Green ubutambe bw'amabati yiga niko bokolengana amo nukwanyagwe customer babwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kwa gutumuka chingagicho gwakerenya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom unyari kwa gukwerera amabati yu akomenya sivika ayo chani warrant na wigo ayo urakwaburwe kasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex iliyo muchigo musongo iyo rangene duka Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi mbona mbota hapa nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kila slice. Oya, Omboy. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Ekionga chinsainya karoto chakano roboti robekurwase county ya Kisii sema ya Nyamwale aliase Kiumbu nigo musacho yomo atokaritkuria rero gesungete somote babakado askiri babateba nigo akagiri gwita kurwase nsemeyo Asamali tanguru kwa James Momani Genomo Senior Assistant Chief wa Nyamwale Sub-Location sema mbia lero nanyo le report kurwase oyomo wa batureti una omumro yomo okurukwa Joel Onkoba ole ange miaka 40 otokire kengentete namnyoka bakorro anyora abantu bachirorro ya ruwa sub-location ya Nyamwale uitire sub-location ya Kirira ono
na mabira manene sana tugite gotebia abantu baitu na ine ngore nene aindi bono ngusaba abana baitu abantu baminto akale obwato mochando tigakujukiria enkoro kwana sanga n'abantu onye kubwato mochando uranya gokonywa okonywe ekera bono okure otigira abana n'omukungu anda abantu barabake mono iyi ere challenge ase society kaki abantu baminto umuntu ataleita tigagenda na kanisa saberu agenda na asumugambi asange nere abokonyora okonyekire ya matema kora chinsemo chiagesere sublocation kerera nigo ere nebirero ucia ase ebyombe byonyanyimbo na bali bakogerera obene bomonya bantu ko oligia na kibakonyora maega yoyo mobo goitwa gutigiro chingoma chintindi kwikagusiria bugwae Gona imuka igoro mambia konyoru mwana mintoroko asitwalinge gazi asa marieta na igongoro kwa David Machuka Ontonyi bono kitoko imuka mambia nkanyore ripoti omwana Keni igaitire nando irue asenkendu ingo chikomnyokanga Keni nga keitwa inko igunga ya Keni gachete ocha muino ensemo yerigena abuo asarenge kogenda kweligeria aseigo nkamnyoka ngoteba nga baminto abantu baminto igo twabere chingiti nto manyeti ngangi togokora ase obwenge wonkolera okorero konene na kyongenderete kumanyanga eserikali ito moto bwatesi abagambi baito moichange natoro toichanete ase kyabaire ase ngeyo minto omwiboli utase sukuru kwa Kennedy abato tondagate twesipi abato igwete nga kyabete ngirikia ona bakoreteke tosa nyasaye nyako bakobanya bakoruwanja kwae batoke elinde akenda kekore kana omonene gusaba barayi baita bange na abasti barika mukwendo mwambi kwense me saidi chanda no yino mugavana ito monene we Okisi County Mr. Simbarati wacha senge barana kiere bakonye familia bana batye na bake konyo mwako nero gochone sukuru orukende orisinya misinji takere sukuru oru Samarieta viteri sigwaro nyagucha njene ndu nje yo mwamaremu Kennedy ona Kennedy na wado sirireti asira goetera so goitwa na bamura batamanyi va seita ekenyo ono aso buyenge ntuga to muchando yoiga ono tutakitoba koi okon ani nindi to kusabanga ondo ora nyara ko konyo to konyo muchando na wara to konyo asenye njo mumuro yoiga agare mocheri etakire pi ya gosimoto takere piri takere ya nyagitari rende amona ne bintu binde binga maita chamana nande ko bwa mono kana chitego buna chisemo kungwana nyombaka chirisa tatuga kanyora mo totale ngororo kerona chiko kamambiae kanyona report buna Keni nigaitire tu sense mo yirige na munali na kerona chitego fuatiria nganyona Keni nigaite tu na bantu baruete awawa bacha kumutira se pae mali rigena asare ngosiba karuoga kubori nyaya ngayo mwisi we pipiare orabe ga komira ochika chisegi chiegenka no goteigwanana nakyo kere ekerenga ekene gosena liritena yogotanga amagendro gocha ase chinsemo chiretomenyete aya niga kwano ritkodia lero na wakilishi babasbati ase County ao ase nsemo ya Nyamira una omusekito Fatgad Gisimba agutumanya ibikorwa byo kunereriwa kwa bwene wabasubati nabo igo chisegi chegenga ningana yaegwa ribagari nene amona babwakirishi babanyina kurase County ao ekero getaro yabo rero imeye County ya Nyamira ekero basingirera obuyabu bwanjani anene ase chiamate
kwa sababu walikuwa wana force asike bwana yake amfanyie kimila. Wageni wetu walisikia na wakasema lazima tuende hapo kwako tusikie watu wanataka namna gani. Hiyo ni gender based violence. Na kwa kweli hapa kwetu Kisii, hapa kwetu Nyamira, ambao wa Kisii ambao tunawapenda, jameni, kwa nini wanawake wanauawa hapa? Naomba mkomeshe. Gaki. Kuna kitu kingine inafanyika. Ati mkikosana mtu anachukua watoto anaua. Wewe hata kwa Mungu huwezi fika. Tafadhali ikiwa umechoka na hata hao watoto, badala ya kuwaua, tafadhali wapelekee polisi ama serikali itawachukua na itawalea. Tafadhali. Aiga bagikeirie bororo ogoitwa kwa bantu anene kura sorogonko oroiga rwagusi. Sija kina mama. Wamama wanachapwa kama kwangu kule Kisii, South Mogirango. Mama amepigwa kichwa na visu, ako hospitali anapona. Juzi mtoto wa Multimedia University akauawa, akawekwa kwa tank na mvulana. Alafu watoto pia wanarepiwa. Wazee, hii macho mzuri Mungu amewapea. Tuangalie na mtupende, lakini msituchape. Unaua. Unafikiri utakuwa very happy, the whole family will be cursed. Unaleta shida kwa boma yako. Violence. Do not beat a girl. Do not beat a boy. Do not hurt your mother. Do not harm your father, your uncle, your grandfather, your grandmother, all people living with disability. Kukwana kurase skuru ya sekondari ya Matutu PG ime ya wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba nigo basemiri omugusi una ekero arorire oyu bamenyete nerekare nebimanyiririo byo gukora inganembe nerebuya bariye cinjira na gukwanirana na onye kingwana ecu cyabo tikiri koreta obotwereru riorio nerebuya kweyatanana n'omuntu oyo. Mimi nakuambia wewe mama uko hapo, ukiona hiyo mapenzi imeisha, huyu bwana hakupendi kabisa, tafadhali chukua miguu, toka uende. Kwa sababu ya watoto wako usigojee kuuawa. Na sio wamama tu wanauawa, hata wababa kuna wale wanachapwa. Ndio, ukiona huyu mama atakudunga wewe kisu hata ama atafanya hiyo maneno ingine, tafadhali toka uende. Ndio uende na mizigo yako yote ile ulipewa na Mungu akikuumba. Ensemo yende nibo basemiri abantu kwerikia asomoroberio bobobwenia osha eki batogirie omoroberio oyoiga na kukwanira obuyaburia obwate anene ase omuntu. Ninaona akina mama wako hapa, wazee wetu na watoto. Kuna kitu inaitwa cha. Na wakati cha ni inasaidia katika hospitali. Kulipia bili wakati tuko wagonjwa. Program hiyo wakati nilikuja ilikuwa siasa mingi, lakini leo tumepata witnesses wengi sana, hata makanisa, hata maaskofu wale walikuwa wamepiga hapo mbele. Leo hii kila mtu Kenya mzima anasimama kusema kwamba cha inafanya kazi. Hingo reporter Gatembe kurase skuru eyiga ya Matutu eyo egotoka ime wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira. Njefatkad Kisemba Chinga ki Fatgada nkurigereria mangana yoye chisegi cha nyumba nigo Polycarp Okara nkurigereria ensemo ya siasa somuyego yoyoyo na gutwarigana robot yoroi Jerusha Mumanyo yuri mwakilishi w'abasubati kurwase county ya Nyamira asama tukabwa ngo igani gagendere ko bagakwe yakireko kungano aregeti asobocholi na nene bore busyo asekero kirikyo bogavana na ninajua nitawashinda nyinyi. Niombee mazuri, tuende pamoja na nyinyi. asomo yego nyara kabako koreka na aseskuriga ya Matutu PAG
ningana yanyarako bagegosara kurwa semeni y'abasubati abanga abo baikirana sajaiga na nene bali bachorire kurwa se chinsemo au ime ye chintanda au ime yenseiga ya Kenya ukwanekiriki abasubati abaningo bagende ko bakobobolia umunyamira kunyara ko baga komwa jerusha mu manya maguru asekirgo kirya kyo hobo governor asekiringa umusubati na bakunyara ko baga kugamba asebarwa emegwekana buna kurwa ase county ya Homa Bay eyo ikorawa muno musubati yo gendete ko bagego kolya buya kende gikomi mama ntogo munapenda mama muangalie vizuri mienendo ya mheshimiwa wetu Jerusha ambaye anaendelea vizuri kuwafanyia kazi. Mama ni gavana. Jerusha amefanya hajafanya? Wangapi wanasema Jerusha gavana 2027 makofi. Si mimi nimejionea. Hii siasa imeisha Jerusha, naona unapata taabu. Wewe ukae tungoje 2027 tukuje tukuapishe my dear. 2027 huyu awe gavana wenu, muone kazi ya mama vile inavyokuwa. Sumusangerekano yigabo yigo siasa cha Kenya kwanza niko chanyara ko bachigwakwa ase bagendre ko bagotebanga goikabanya ko bagusire serikali eyera service bunenjere ya moyo kwenyorera magendero kurwa chinsemo sisi ni Kenya kwanza, na Kenya kwanza mmeona broad based government inamaanisha Kenya tunatakana tuungane, tuongee lugha moja, sisi wote ni wa kabila la Kenya. Yule analeta ukabila afanye nini? Ashindwe. Sasa sisi watu wa Nyamira tunataka kazi ama tunataka kelele? Sisi tunataka kazi. Tuendelee na kazi. 2027 ikifika siku ya kelele tutafanya kelele siku hiyo. Lakini saa hizi watu wa Nyamira, watu wa huko kwetu wapi, kila mahali Kenya wanataka maendeleo, na tunaambia president wetu hakikisha maendeleo imefika hapa Nyamira. Nani anataka tulete His Excellency William Samoei Ruto hapa alete maendeleo? Nionyesheni kwa mkono. Asante sana. Waigojo kabere omukonyi bumurayo munene bwensomo skeriga digashagwa niganyare ko bagagosiemwa ebyara na nene kurutwa magenage siasa ase chingwana chanyara ko bagakubwato kabwango mono igoro yabo bugya emergency ya Kenya. Kuna jamaa wa kwetu ambaye anajifanya yeye ni dikteta, anasema sijui ukienda hapa unafanyiwa hivi. Ninataka kumkumbusha hana mamlaka kamwe. Tulitoa kule bungeni na tukamwambia sisi udictatorship hatutaki na tukamondoa. Kwa hivyo usifikirie ati wewe uko na power, you are so powerless. Kwa hivyo hata ukiambia ati hawa artists wasiimbe, wasiende kudance pale, ati sijui watu wataenda, ni wewe. Ikiwa wewe hutaki kwenda kudance dance ya Samido, wewe kwako kaa kwako na bibi yako na mtakuwa sawa. Sisi tutaenda huko na tutachapa muziki vilivyo. Gingo reporteri getasini kya wanjete kya gatembe kurugigeiga aschinseme chiga cha matutu yewadi yaga gasima ebunga yabo gututu wa Masabe county ne ya Nyamira inchigo nguru kwa Polycarp okara Yemana Polycarp okara nyangara akorokonga Debora Nyanchama ongerawa ntenga mkate karuge kya Nyamira ninche ngisaine manya bwe sumbwa yagichiwe kaninche chako chagabu ngegwe karuge kyo akero montaga na nibakore gasmna engaki ere ekero twa kore ase ensemo ya siasa nigo egetasene kya gatembe kabera somostari obosio kwenne kyanga kyagokoreire o keregento kerekia asogukumanya kokogokya na boigo goko letera obosemi kurwa ase chinsemo lakini gatembe yimukiria nsemo yinde ingia ase okwenne kyabuna bantu bali bamete no konyora wanse bali no kuganyo konene babeire bago nyora obokonyi boisaine
kura bari batabwati chinyumba batabwati endagera abana babure school fees uno Mosekito Daniel ontiri agutumanya Ugo chakigwa kwegeta seni kiagetembe TV na kilia kiredio. Eto tamango ino mwane Toyota by the way kuri Getembe FM 102.7 ikiye kubatire birengo byemyemo na ibire nugutaisa na ibire haso bagatakati bumucyo bosongo nigo ikiyo kyagenderere ko ba egesiye kenene haso mugusi hasi chinsemo ao asensengima gwetera haso kokokya ogogosemia na gukumanya Gatembe niko kiregeta seni nambeyemo kyumugusi ikiye gutuka somo cyobosongo ikyo kegokora uburalie bwaye hase kegusi na kenyorire nonyene byegwe binge hase bokoreri obuyense yoburayi bwe Obed Mokuwa bunu mo director Barigeze muri Kisi Nyamira County n'ekise mekigati twetane by the way kuri megerero bari gusina Kenya at large wetera hasa mangana maya ase kyonga chiamate ao chagendere gokonyeka na soroboti ruwa bene ikiga nigo twamurikira emubeka nomeke yigetase nikiga kegwetogeria na yarorekanire koleta matunda magaga yo kumurekerwa kwemechando y'umusubatyo mo kurwa sekenyero gitongo ya kabire ikigotoka marani ase county ya Kisi uyore omotakanwa na usinyire enjira yo komenya na bana bae ase baringi gutwerwa nigo magae banyore tobokonye na gwikekero tokogende mbeo nyumba bagachirwa yarire na yabere tayari basoe na komenya na bana baye narkurara sama chahichirense kene ngyo kyalengo baburange timbwalengo na maturesi ngendo jokana matebi asantina mo ayari akori TV yetu ya Getembe mono Getembe fraternity ngo bakiranga mbuya mono ase oko enlighten abantu na kolete binde bibinda sobora bibinde bitamanyekaniti kero kende buna ntwe konyora se buna maiga na bokonyoranga obokonwo bombororo lakini mbuli goika kumanyekana wetire TV ya Getembe oroche twamanyito mungino na bwato bokonwo muntu ndi nale manta ali mangena mbanda nero bwato bokonwo TV yetu ya Getembe amuregete tukamokonya chikesi yange twakorera almost 60% twachimanyire gwetere Getembe TV na Getembe radio kurase kenyoro gia chaburuti bwego ekore kyabana batano noyomo abatigetwe baliboka na bayibulie na bagenderete gwetera emechendo ao egatia bubulemerwa wechindagera amasomo chianga ne nyumba ndigo nabarabwo banyore tobokonyi niyiga nere nyumba bamenyeterero asokugania kumanya igoro na bagenderete na masomo nigo twagendererie sabari to wikase skuru yoboroso ya St Paul's Marani ase bagosoma na kurengana no mwalimu munene aboroki wabaga nigo bagokorie biya asa masomo asa matuka bwango iga kurengana gwa nenchera bagakorera masomo abakonye bataramurekerwa na gokonyeka ase class ime abari mwekaro bako amatemu assessment na baroji bombuve kurwesi barenge nesi bale bona so toko wakirambia muno ikiagera abana ubonsi no bale babwate uniform chisaine babwate ndagira bakoria abana bambagendera bia nasi bamenyete bia nichanga chao nangora chile chingia so ni washukuru sana kwa ile mlifanya bidii mkawasaidia angalau waendelee kumaliza ubwigenwa wegetaseni kyagetembe ni bwamentekanire aso mugusi mono aso wasiolia ali atukire hasi binyuro koyirera yagendere gwanchuwa nabantu abange gatiabo abana boda boda mbya mono Getembe TV aso gotareraga aso muchomarani Getembe TV ko uryanga atakubekwa mane twanye tambwire nande dingire kigima nande astate ali kubwata ngobwatere kerase una ntwa na boda boda botambe kiro mundawa chatanga Getembe TV ne station yerengia no bere te lazima ngobere bitunu boronga ngengo kubwata no bere nyomba na bere getongo yimo kubwatere asense mwende Obed Mokuwa nigarwese geto haso mugusi no ulira gocha kubeka omukia obotuko no mugaso aso kubeka emirubuli kirenu yoko yene kebuna egetase nikiga kyagendire kobana mbemo aso gosemia gokoko kena gukomanya okoreke ne TV bitase ni sai byabire binge imiagusia ito TV sai nabo kirange sano na isatu kiredi nabo kirange komina yamo nendo notorase egonde yonsi korende kero ya mongo standard autos kero ya mona bwato korekana kwae gosogotena kwae ogosioka kwae na kero ya mongo nyorare kewa kia ya sega siria gokora osokero ya mongo bekero ale gutwa yae
etembe tobwate butyo kurasa omogusio monyene omogusio twanchira sama tukamangi omogusio toegende no mogusi otoikirange na ntotoikira omogusi yange asa ikiagara ekera ne byago biko bekugusie ye bakura ine ngeta seni kere getangani ine ngeta seni kigego kuberwa mangana manya ngeta seni kiole egeni aso kwege na kwanza batanga ngetembe ngeta seni ki nona matangazo ago tebanga ngetembe na senje yayo twabire byagwa au na bono to bateke otonyo ko rwase gusi Excellence Gospel Awards ikine ejana mamerani akorekana omwaka oria ngeta seni kiage tembe tokaba the media station of the year yani tokabe ngeta seni gechore ki omwaka oyo na ana sengi ncho mogusiato chorre mogusiato itabire na hintu bunegeta seni tuwe bangire na kweke mitambo yaito na gosemia na kogokia ase bitokora egero mogusiato abanga kweli egeta seni kiane osegeta seni nkwe kotebanga na kyo ntambwete osena kinganchite ngetembe amaene Getembe Television na Getembe FM na kionga kia mwamugusi nkurubatere geta seni kia Getembe litrene nguruku Daniel Muntiri. Omwaziri Boba Chinukurwa ase county ya Nyamira Donald Amogoi nigo ababuliri bamenyi be county Nyamira kwelikia somurubelio shasingencho murubelio ingo chorokonya ekero muntu aigirirwe nyagitari anana chinga kabine chiga ekero obo takabo enda tagwaka enseyonsi sha nero ya replace te NHIF bali barengara tinga NHIF ne chirane kisheria njirete ya NHIF ujo kuirana kiliya replace te NHIF yokoro kusha na wakanera na kujoin sha igenge ngane NHIF kwena chire yere hospital insurance fund egere egutenenere karuru warite na abange banyare ko bago tumia sha na kurwarigu ebe no muntu ubunekira mauga karamo gojo Nyamira itinya gitari ogoruru paswaji turwa kana besa chinde cyose sha igwakana ebe no muswate kerako nyora abana bali barenganda ndinda mama bono tiyo ekikero roboni gansha sha nere igwakanira bali bagochinya gitari turi gusaba besa chinde cyose naboko nyora umwana obo nande na ugitwa kwa president kera bono ngo batori chimama kit atogo president ye mama kit kwagenda lakini besa tiyo gwakana sinya gitari yetu onye no mwana ugwate malaria no mwana urware tandozi ebe no mugako urwarite utegere okorera upaswaji utegere ko kero kwabera admitted nyagitari cheito matukandozi sha gutenenerere na ende aitutekerwa kana besinde cyose kiyo ko utekere ne kebande kiago onye ne kebande kiago ne namba yago yesi kere kero kurwarigwa e coordinate gutumugo cyase namba yago yesi igono ko imiza abantu bito banyamira n'abakanya bonsinga sha koparere sha na wewe tumeka ase dispensary sha gutumekera ase health center na sha gutumekera ase level 4 level 5 level 6 hospital ya gitari tu ya Nyamira County Referral Hospital buyere na negende to for services ase level yere lakini ntora ikira ke wangu to koba to gende to improve kera ritko to gende to comment vi fase nyagitari yega to gende to commenta chirum cho abaruire kurara ase nyagitari yega tugende tukomenta ubusafi bwito ebene bitamba biri bakorarira ebenkende tukendere tuko gotema kabisa tunyara go solve amagana ya machi ali kiro muntu akora goteba nga macha tutayo to solve amagana ya machi rimo tukori piese nyagitari yeito ya Nyamira. Abamenyi ba Kenyanya niyo bari no moeso nyuma yo kubekerwa rigena ry'uboroso aso komento kwenye gitari yari Okindo ekanisa ye nyagitari ye Adventista Osiri Okindo Mission Hospital. Mimi kama mtu binafsi I support the church kuanzia pastor kuteremuka. Iko maneno nisikia hapa nje, sijui wachungaji ya kanisa, sijui akina nani wanabeba matawi kuandamana kusema pastor must go. Hiyo lazima mkondemu. Na watu kama hao pia muwaombee watoke kwa ile dini ya uwoli, wachwe taratibu ya kanisa la Adventista inasema nini. Si ni kweli?
omonto kobogoria matogoche kanisa nga pastor must go akyo bunobo Kristo. Siku ya leo tulikuwa na sherehe ya kuanzisha jengo mpya katika Riokindo Health Center. Tunaanza kuanzisha jengo ambalo litakuwa na maabara ya kisasa, pharmacy ambayo ni nyumba ya dawa na theater, pamoja na morgue ambayo pia itakuwa inasaidia mgonjwa akisidiwa kama amelala anawekwa kidogo kabla ya kupelekwa katika mochari kubwa. Hospitali yetu iko registered katika SHA na kwa sasa hivi imefanya huduma kubwa sana katika maeneo yetu. Kile ambacho ningehimiza watu wetu wa Riokindo na wa nje ya Riokindo na washiriki wetu wote wa makanisa wa Sabato hapa eneo la Riokindo na nje waweze kujiandikisha, kwa sababu huduma hiyo itasaidia wagonjwa wetu wanapopata shida, serikali inawalipia. Kwa hivyo ninaomba sana kwamba tuweze kujiandikisha ili huduma yetu, ili huduma ya SHA iweze kusaidia wagonjwa wetu wanapokuja kwa hospitali. Ninawasihi sana tuweze kujiandikisha kwa wingi. Sisi kama kanisa tungehitaji maendeleo kwa mashule, maendeleo kwa zahanati zetu, maendeleo kikanisa. From this facility, because it has now been enrolled in SHA. So we're very happy. We are laying the foundation stone today, and this dispensary is going to help all the people of this area, including people from Magena and other areas like Magenche. So it is a church project, and we are happy to be in partnership with the church for development to move forward. We are very certain that together with the church we are going to move forward. Nasabire abantu baito bechinsemo eso wanja kwaino akara enyagitari yaite kobekero ligena tigante bango modisio ito kwanira mangana amaya igoro ya magenderero nyagitari eri ntotagetebuye kana chiskuru chaita igoko nari gosaba abantu bonsi pia semore abarai baito abantu bechinjerende kinde chonsi mochumbo ito mo MCO ito mogabano ito igo nari gosaba mochi chaiga so mochorio kindo mo support chiskuru chaito nabo igo mo support wekirabo tigato yakorere gabo wikaritko lyankyo karunanora manyigwe munarabega gwateka chinsemo aho basaki baito ochakera fat gad gesemba polika pukara haron ototo koene kianga aya onsi beire aserit ko liarero na samlex mbia mana singin chiyo koene kinga everything was good to us mbia mana singin chukurigire mbia mana singin choka chora gatembe because all times you are our number one bali mwespi mwari gwetera senchire mtandao you are always our number one tobasigete mna tobanchite nande ankyo neritko ankyo okande atebenga ekero togukora ekero monta tenkinche otangatorera konyoro monta sa wa abantu bande batuira ni mwate umwenspi naba yamore ahe wacha kuriye tari yao no munyabitinore igo kware ri kuruse no nga montanaro wocho ndigere bengi yakogara nchekera chingaki nkomana ekara abantu bande batagetenga twakwaniro njitenda kwano wenspi I would have no chereterie eliao tandebere tana goro bono na kwanire Kevin ongeria na kinga chibichana mariogia gocherubia Wilson Makori onekia buna agocheire asenchira yimanyelio mkate Enoch na enekianga I am always the best buna gatembere number 1 ekara tokobega kerengios na ginago ya somera fakachinga kichiga ankyo Jumanne Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mazu, magina ninjo. Umurigereria bwekera mukimaise kikia getembe ritukuria rero tuyoteba naki murenda biro muitanga bi etari ya musaraibu murenda biro muitanga bi etari ya musarairo igongaki ekarore ndete bintu byao bichokete bintu byao buya umaitenge karena akorireke nandi mami chenkoreke na ankiende koreke nabone kina akora muisonde igaye bono igure ndete ayo tuli musaraibu tuli you are not less tuli omuntu ro muisurumbu
ayo murenda biro muitanga bietari ya Musarai no muntu umworo na ndo tebangete igo eyene nkwana ozenga twebange se bintu bitokora kurituko wikirinde liegere tugwenere kenyoro tugwenere gesako Bagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mazi, bagina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiria amabati enda usialia utagete showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia ye chigage emerungibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuigo musongo eyuerangene neduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amasomo na nine obumanyi na bubora irire umwana ukogendera asa